جه برنامه میوان و مجرد دنگ امریکا لواشنطن پایتخت سلاورز صالح دمیجر لگل میوان خواه زیده بونا کیسین ویروس کرونا لولاتین عراق، ایران و ترکیه گوتو بیش دکم. دمك دا كو جمارك بهتره خلقي در دكفن در و بيوانين ريگرتنا لفيروس كورونا لهن ولاتان سيستبنا كيسين كورونا بهتر دبن و هجمارين بلنترتين توماركرن لگلك ولاتان جنافوان ولاتان جي عراق، ايران و تركيا كو براستي دمن سرطاي دا جي هرچندي كلوه داره كيسين تومار دهاتن كيسين كورونا توماركرن لوان ولاتان ل دمك در سیست بون نهاد و دم داوی دژی جرک دن بلند بنا سدمن بلند بنا و زیده بنا وان کیسان چنو گلو گریداین بحالی حکومتان و یانجی بحالی خلقی بخوا و پیگیری وان بوان پیوانان و جبرونی کرنا و مجارین ها دو دکتور بمرانه دکتور ادهم باشو دکتور زاروکان کوج ترکی مرایو دکتور هیشام یوسف پسپور نخوشین میکروبیکو سیستما برگیری و پروفیسور زانینگاه زاخوی الهرم کردستان عراقی و هر دوشی بخیر هاتن برنامه میوان و مجار دکتور هیشام اسپرس خوی که جمعت دسته بکم یعنی الهرم کردستان عراقی کو یک جوان ام ببیجن حکومتان بو کو د قناغین سرطایی دا گلک پیوان تندانین لنظام و دما داویدا جارک دن کیس لوی داره بلند بونه و هجمار زیادتر تومار بونه تو و دیگرینی چه؟ بله زور سپاسی تدکم و مهوان تای عزیزت کم جناب دکتوری راستیش دست پیکا هیوا دماهی که هیوا دو آن هیوا سه کرونا ویروس العراق و الکردستان هاتا تومار کرن جدر سرکی ایران بی الدست پیک حکمت هرما کردستان راستی هندک رینماین بتوند گرتن شنور هاتن گرتن فروکا خانه هاتن گرتن چونو هاتن راه هاتا قدغه هاتا را گهاندن و کیس تومار کرنه خلال بجهی وکیده ام گهشتینا نزیکی گوپیت که و پشتی هنگی هاتی نخواره و بماوی 2 هفتیا الهرم کردستان کیس نهاتنا تومار کرن بس پشتی قدغه چونو هاتنه هاتا سست کرن و ولاتی پیگر نبین پرنماین خو پارستنه وکی خو دیر کرنه بجنه سوشیال دیستنسز و بکار اینان دمامکا آن ماسکا مدید ریجه تومار کرنه زور زیده بین و راستی نوکا هرما کردستانه هکرن بینش ناحیا علمی ده یتفیسی دوی ده اش پیلا ایکی یا کرونا ویروس پیلا فیسی ایکی مبوران به سرکتن هم کتینت فیسی دوی ده فیسی دوی نوکا کسی تینا تومار کرن نزیک بصدان الکردستانه و باجر سلیمانیه پارزگاه سلیمانیه یه بیا بقرا کرونای و بدهان حالت مرنه تینا تومار کرنه و کسی زیده داخلی خستید بین نزیک رجوان گهشت 6% و نسبت شفای یکی مدبتن برای نوکا رجا مرنه کردستانش ایکی کمتر بی رجا شفای نزیک 7-8% بی نوکا رجا شفای که تقریبا بی نزیک 40% فلو را امد بینین که کردستان نوکا یک مطرسیداری دایا و حکمت بچه آل خوبه یه حول دتن به ویروس کنترول کد بله هندک ریگریت هین او جی جارایی که خلق پیگیری وان رین مایانینن و یا دویجی وضع خلقی هجاری خلقی کردستانه او جی اگر که خلق پیگیری وان رین مایان خوبارستنه نکن. بله باشه دکتر ادهم از ورمجمتا یعنی باید دکتر هیشام دبیجه که یعنی نپیگیری خلقی بوان پیوانان و هجاری که خالقای داوید بحثاوی کری لترکیه هنکی روش دوی درباره ده جیاوازه یعنی
حکومت ترکیه آلیکاری جواکیش خلکی را دابین دکه هنکی حکومت که بهتر ام ببیجن دکاره آلیکاری خلکی با آوکی برفرهتر جهری ما کردستان عراقی بکت دبیجی لوی داره چما کیس بوها بلنده بن از دست پیک بخیراتنا میبانه تی عزیز دکم جناب دکتر هشام باشوری کردستانه من از اون باشوری کردستان را به مریم کردستانه و کسی لما گوهدار دکن از خیراتنا بانج دکن لتركي دي او فيروس نا هناك دي بيلانا يكي و آد ديانو و آسيسيان دي بايزي دا ويچي ببهين ايمن ازدوين ويا مثلا ميديا اعلام او دورك خورد اللي زيد بحالات فيروس دا الجبار دكتور ميفانا تجي خوشك زانه يعني مثلا قريب ساله 6-7 مليون كس بقريب دارن يعني دمرن او جيفا فيروس كورونا وقت فيروس اكيدنا يعني بلكي حبكي سيستماوي جينيتيكي نوك ايدينا نجبروي او اعلام قالكي خور تركر ترساوي اف نقطاك يعني السر بيلانا دبيم وجي يقدر جبرت دي دغوتن جو هابين بين درجه حراره نظام ترا وفيروس بمري نورو وهناك تقول نقل حيوانات او خاصه خفاش يعني او بارشيم بكردي بيجن بارشيم كاتي درجات حرارتها بارشيم كي بيستو حفته انسان سيو حفته يعني سيو نها سيو ششه درجتها حرارتها ها نقبه فارق بلكي برا او فيروسان كان بيش نقطه يعني نقطه الديار هيرو ملت برايا من هيرو مسالات ايكونومي يعني قابل جمالا خدر ركبه نره کار خو نره ایش خو نکنه جبرویجی ناب چونا ملت چون هاتن ناب ملت اویجی عملیا نقل ویروس دکی ناهیرو حکومت ترکیه او ترکیه نه هر کسی ایدر کبه به ماسک در کبه نحسد لیرا ترکی و جزای بده نحسد لیرا ترکی هیرو دورا $150 يعني جي کسی کی را $150 لتركيا بيجي قال لك حبكي زحمتها يعني فغيرو تدبير حكومتها تركيا بفيرنجيه اما وقت ورن ناحيه علاجي ده ادون بركي دولة عالم اوروبا تبدا وتب امريكا هيرو دفج حالة علاجي برادان دقو حركسك المال وعلاج به ده حالة زعيفونا ويدا يا قابي ايمونوتيد لباوي كسي بلند به او يا درباستكي فيروس كورونا وقت نخاشيات كورونا اوك والنخاشيا غريبا نورمالا عادي درباستكي هما حبكي ولي باوي ايمونوتيد ضعيفه يعني مناعه ضعيفه او شكي جراد كبه يعني بدغره جاردشي ام بغر سر فرصات او هيرو بدغره ملت علي كاربه بو دولتيرا بو حكوماتيرا هيرو الكردستان الهريما كردستان الباشوري كردستان وقت دكتور دبيجي جي او درباس بو ايران درباس بو يعني ملت باوريا خوا ناكر انه فيروس فيرنجي وقضاء بكرسن وفيرنجي سريع درباس بين نابلت يعني باللز باور ناكرن حتى تدابير حكومته كرن يعني سينوري خو ابيك نقطه دين طياره هاتن قرتن مثلا حوالا كسنا شونرا انا تدابير حكومتنا بس تدابير اهليجي هي دبي نقبه منو وكسي ديبا دمترو هابن دبي از ماسك صوركم ايديج ماسك صوركم وهي غدره عاتق لسر من لسر كسي وي كسي وملتي بلد از دكتور مي فكر مثلا هين فاكسينان و درمان و پیدا کرنا وان چاوای و چاوت کاره وقت بيجي بيت کارانين دمن پیشتا از بشم جم دكتور هشام جاره کدين دكتور يعني دكتور ادم دبيجه ايراني هات در باسويه هر حال دیار بود دسپیک قناق دسپیک داش ایرانی در باسویه تجید بحثوایی که کرکو او جه اوروپا و بریتانیا جی کسین دسپیک هاتیات هریما کردستانی بس او بیشن قناقه که دورو دریجه که او همین راواستیانه یعنی بالا فرخانه هاتنه گرتن بندن سر سینور تند بونه گلک او بونه تدبیجی او کیسین کبری لناوا خلکی هبوی بهتر بلاف بون یان چاوب یعنی خواندن و جوه پیلا دویم را یعنی جوه خوناغ دویه که پی بلند بویه چیه جدوه در باید بله کرونا ویروس جدارت کرونا ویروسی تاین اولا کیست اکیوت کیسز اور اکتیو کیسز اف کیست نخوشت که ویروس بلاوت کن او جدار سرکیه
جدر دوی کنتاک توانا اوجی کو ویروس وقتی اصابه واند گرتن جدر سرکیوی مترسی بو بلاوونا و کرونا ویروس امد بجنه کمیونیتی کیسز او کیسین ویروس هاتیوانا اش هندک کسین دی نشان الوانینن یتناف جواکی دا چنوتین و ویروسی بلاوت کن اوه مترسی آمازنا نوکا لورا امد بیج نوکا امد فیسی دوی دانا فیسی دوی ایکش نشانت فیسی دوی که جدر ویروسی ندیاره تو نظارش کیوتید او کیست ناف جواکی دا چنوتین به نشان آن کم نشانن ویروسی بلاوت کن او هندک کنتاکت ویروسی گرن اف کنتاکت المالی تو دبین اویت اميونيتي وان برگری وان ضعیفه نشان الوان درد کبن پشتی نشان الوان درد کبن کبنت قناغی و مطرسی نخوشیه اشنید چون قصدان نخوشیت کن البرهندت بدبارکی گران سروان نخوشیه القناغ ایکی الفیسی ایکی امت چون الویروسی گران ما او کیست گرتن مت اینات کرنت خسته با نوکا او کیست ویروس واند گرت یتناب جواکی دانا نشانت نخوشی الوان درد کبن اشنید چن قصدا خستید کن دا داخلی خسته بن لورا امد بینی کو اف کیست هنب مطرسینه و پتر جامرنین نکوان یکیتا مار کنن يعني ام دزانن كو هريما كردستاني بشكل عراقي بگشتيو ولنتني الهريما كردستاني اف نخوشي فيروس بلابويا لعراقي باواكي گشتي بلابويا يعني تدبيري خلكي دانستاندنا بعراقي را باواكي گشتي بولات عراقي را چه سينور بن چه دانستاندن بن چونو هاتن يعني دي درباري دا چاوايو بيوانين هريما كردستاني دي درباري دا چاوان لگل عراقي بگشتي راستی ریک اش دست بیک گل پارزگاه هریم کردستان گل پارزگاه دیت عراق یه تاتی نگرتن بله نه گرتن که درست چونکو بازرکانی یه هیتنا بین هریم کردستان دا و عراق دا سنور ابراهیم خلیل و هندک سنور دی یه تلگل ایرانی و چون هاتنا بازرگانی بهیزه افکل و پلیت هنش ایرانی و ترکیه در بازد بین چنه بو پارزگاه دیت عراقی لورا عمد بيجن فيد ماهيكي نزيكي أبا حفتية كتشو أب فيروسات داخلي زاخوبي بريكا هندك شوفيرين عرب أبت بكيمون بسيارة خو تهاتنت ناف زاخو دا الويدر كي فيروس الوان حبي وبلاف كرن فحتى نوكا سنور يهاتي جرتين بس نبتن دي هاتي جرتين وأجر بلافونا في فيروسي ورجال دوكي اگر او بی او هندک شوفیرت عرب بین یه تاتی نداخلی پاریزگاه دوکه و زاخو و او ویروسیت بلاف کردی هر حال دکتر ادهم یعنی از هنه کی ورم آلیه ام ببیجن نرخاندنا وان قوناغان تجي بحثاوي كي كر دكتور هشامش بحثاوي كي كرش قالك شارزا بحثاوي كي دكن قوناغا يكم يعني بيجن بيلا يكم وبيلا دويم وبيلا سيم اف جبر ام بيجن خواندنك ساغلمیه دوی درباره دا که دزانن شارزات زانن که قناغا یکم و دیم و سیم هیا لجبر که بره نمونه چه بونه وک سال 1918 و 19 که او بیجن او انفلوانزا چه بوی و دمه دیسا قناغا یکم و دیم سیه هم هبو یعنی بر هفدانه که چکی بره چه بوی لشارزایی که لسر عردل گل خوندن آفده من از دلم ما يعني مثلا بلا يكي ودد نهاد سبيكا ويراجي قالك كسي بروفيسور بن في فيروسات يعني انفكشن دبوتن و زوستان دركبه دنيا قرن به او فيل نابل يعني من اشجار دي بيجن بمسلك اعلامي بيتر مسلك ميديا او يا فابيلي يكي ويد ديان وسسيان يعني ايه ديار وسسيان ايش معناها فرق نقبا يكو ضد قالك شيء بيه كي كوشتن قالك ابو مرن ايه بو فيروس فير كتب قالك مرن شيء بو بس نا هيرو نبوانجي هيرو او نخش لمالافا علاج دبي يعني تدي او علاج هانا حتى روجا هيرو جيغا نديتنا ليه تدي او باراسيتامول شيء ولا جبو غربوني وجبو ايشيغا ارنا نيكي انا فبيلا دديان يمد باوريا مدا او بيلا ددياتنيه او استمراري جي بيلا يكيرا لوقت امونيتيت ملاتشي هما او نيزكي او فيروسان ناس كري دي
وقصد تعدل وكسينة يعني وين هاشترى بيجن هناك وك أفكسي إيكونومي يعني أبي اقتصاد العالمي دسوان ده وبي سياجي وبي شراجي سياجي بايزة ده بري هيج آبي خرابتره يعني بس إيمن از ندوي أوداما إيجو أو فيروسا داخل هيرو فيروسي جي نفيد كي يعني أو إعلام العالمي ميديا العالمي وفيروسي نفيد كي تنها يعني اب نقطة مهمة يعني بس مريك أنا وقت بحفاظ بكير صرفا وقت دكتور قوتي كونتاكت بعالم رجالك يشينكي بكسي قوتا ناس ناكر جيبوارا كونتاكت شينبي بلكي وي فيروس راكربه باو إيمونوتوت قاونة أو إيمونوتيتي وي نكانة يعني أو فيروس نكانة زور بكير بس باتا زعيفة يعني با كسي دين قسطامجي بو زعيفة لوين زرارة دبنة أو نخوش كريبتن مريك أنا كونتاكت چکی ضعیفه نکمل اترا اول ویروس او ام بيجن بيوندي او جي هر دكتور هشام جي بحثاوي كي كر يعني دكتور هشام او بيفان تندن كان بحثاوان دكن يعني جريدان اخو ديس ام فجرن لسر حكومتان اوای دانستاندنا حكومتان بخلكيرات في درباري دا يعني سيستمك ابيجن رژیمک دیکتاتور به بهتر دکاره کنترل بکرد بهتر کالا وکول چینه چاوا کو باوا کی تند افروش هاتا کنترل کرن حتی کد د موبایل خلکیه دا او د شوپاندن يعني یک بکووا بچیا لکه دره بوا میوان لکه دره سوار با داکتا بریا موبایل وان و او د شوپاندن يعني ها ام بيجن حال ایران نمونه که وا هيا کو ایران رژیم ایران دانستاندنا رژیم بخلکیه هنكي تنترى نوك ولاتك روجافايا أبي راسية كالسر عرضي يعني أف دانستاندنا دابينا حكومتي وخلقية دا چقا سكارة ريگر بل پیش فيروسي بله راستي مدفت استشتك روهم بكم نوكا جهان حمية بيلائي كده يعني ام نچوينك بيلا دوية ده اف بيلائي كي وكيتا قوتي انفلونزا اسباني يا 1918 سي چار فيزت هين فيزي ايكي وفيزي دوي وفيزي سي يعني نوكا ادبيجم عراق وايران وشدبت تركيا امت فيسي دوي دانا بس ام هيشي بيلا ايكي دانا بيلا دوي هكر بيتن ديل دسبيكا زستانيا بيتن ايت اوجي تنديا في بيلي ديمينت كا چند عمل بيلا ايكي ما القلبي فيروسي گنجايا كا ما چند کنترول كريا و یادی جی دمینتن که کنگی واکسین ده ایتن چون که اب ویروسه هنه اب پتا هنه خلاص نابد اگر واکسین نه ایتن واکسین زور پیتویه بیتن فلورا جهان همینو که یه پیلا ایکی دیا هش امنه چوینت پیلا دویتا اوید امد بینین فیزن یه پیلا ایکی نسبت بسیارات حکمتی و خلکی راستی حکمتی تندی بود ویتل گل خلکی اگر خلک پیگر نبن دمامك بكار نينن ماسكال قال نينن سوشيال ديستانسز نبت لازم بدر كي حكمت بكاري خو رابطن اگر مجواكك هبت هندي تو شيرات عليكي هندي تو بيجي اف فيروساي كوجاكا اف فيروساي مطرسي دارا ووكي جناب دكتوري قوتي تشتكي قالكي باشل تركيا كو سزا داينان هر ماسكك فجبر هندي جينوكا دنگی خو طریقه ودا از الدماء هرم کردستانه که هرم کردستانه جی دست بیب کتن سزای بختصر وان کسا او کسی سوشیال دستنسز نکتن او سوشیال او کسی دمامکا و ماسکاب کار نینتن چون که پیتویه وی تشتی ام بکین اما ام پیویا خلقی و بکین و خلقی وعیکی ثقافی نبتن و خلق پیگر نبتن او ویروسات شواکی مطرسی دی پتر بلاو بتن و دی پتر کجک بتتناف والله في مدى باشه دكتور يعني في درباري داش خو هر حال رولا حكومتان قالك جرين قال اركك لسرملي حكومتان جهيه او كو دما وان بي وان تندن كنت بحثا وان دكي دينا دبي الترناتيف كي جبو جيانا خلكي روجانا پیدا بك اجبرتجي بحثا هجاريه خلكي هريم كردستاني وخلكي هريم باواكي گشتي كر يعني ودمي رولا حكومتان دفيد دابين كنا بيستين خلكي روجانا دشيه و اول سرکفتنا اوروپا و سرکفتنا امریکا اف اگر بی کانادا چون ارزاق بو خلقی دینانه بردرگه وانه فحکمت اگر بوید و پتای کنترول بکتن لازمه وکی جناب تاگوتی بزبر تاریکاری خلقی بکتن نوکا العراق یه گلک بلاوه بی و گلک مطرسیه نوکا
استيبا مهم العراق نكبتدية 4 هفتية قدغا كومبليت راجهينتن دو كنترول في فيروسي بكتن بس وضع عراقي وضع آبورية عراقي وضع هجارة خلقي نشد في بكتن فاگر بذت بكتن لازم خلقي هجار هاري كار ببتن پارك بتوان دا بشت اف خلقي يعني 3 اسبوعات 4 هفتيات مالا خود بن دا في فيروسي كنترول بكن بله باشه دکتر هم از دیسا ورم آلیه ام ببیجن ساغلمی آلیه بیتر شارزایی و اوی یعنی بحثاوی که دبی که واکسینک رنگ دست پیکا سالا بیدا بید داوی ای سال دا بید امریکا هنک بحث دبی یعنی براستی یعنی حتی وی دمی تا بحثا هنک تشتین الترناتیف کر وکو پاراسیتامول تشتین ام ببیجن که بهتر ببین الترناتیف دمکی یعنی ته درمان هنه یعنی اینها بحثا دوی درباره بحثا پلازماین خونه دوی کسین که ساغ بوی یعنی که نخوش کتی و ساغ بوی وار بکار بینین جبو ام ببیجن کسین که به نخوشی کتی دوی درباره دا یعنی تدکاری چه ببیجی و ته درمان هنه که کاربن ویرولی بلیزن حتی که واکسینک چه ببه؟ سپاس ما مستعدين جارك جاردي مال سر بإكرانات مقال كر سر فاكسين سر بلازما هنا مقول لتركيا بري دماغان بلازما هنا وكرن اللي حتى رجع هيرو اكتيفا ويخشك نداي ايمن ازدريم يعني بوتيدا بشغل قابي جو انتيود تشيدبي دندري امونيتي دا تشيدبي او يكان استعمال بكن واتركات كر وننجحي يعني ليه هيرو او مساله باراسيتامول وبلكي هناك استعمال دكن كورتيزون استعمال دكن ديكساميتازون يعني جبو او نشاط لباوي امونيتي تشيبه وهذا ديان هناك اسبرين يعني حبي اسبرينجي استعمال دكن الجينا وك ايطاليا جو اسبرينجي او بن فيروس كورونا بتريوي يعني يقول إيطاليا دو تخسر خونيدا خناوي أو خناتير دبي لأن شكيدا يعني لأورغانا كيدي يعني عدوى كيدين لو تشيد بي أو جلطاتا تشيد نتيجة جلطاتا مرن تشيد بي يعني خاصة الجهاز التنفسي ده يعني إيمانولوجي وهي يعني هي استعمال لكن أسبرين قصدين وباراسيتامول يعني بنا أب نقطة مهمة حتى مثلا فاكسيون ادين مثلا بيتروي تجاري به يعني امريكي خاصن بري دخن واوروبيج خاصن بري دخن يعني او بروفيسور كي تونسي البواد كم المانيا وبلكي جيشتبو استك فاكسيون بو دخل او علاج دخس بلكي غور ميديا جارديغو او كساهات كشتن افجي ايمن ادم نتيجه او اعلام واقتصاد عنا حتى روجا هيرو تبوادري از نابين بوادري خيره وفاكسيونك او علاجك لجياك دينا هذه الصلاة حزر دوانزان او لجاردين السعودية تشيبو علاج في علاج تكرن او علاجها وقتك سر فيروس كوفيد جي 19 او فيروس كورونا استعمال كرن نها ساكران ده بس اوروبي من غور معلومات من باراسيتامول وفيتامين دال ثاني ددن وبيتنادن باشه ام بيفرشم بيفرشم از فکر جبت جارکدن بس بکورتی دخواستم دکتر هشام لسرده بيجي برای زانم له هریما کردستانی جاب مثلا پلازمای خونی هولدان هند و درباره داتین بکارانین یعنی روشا و ابریجن پیدا کردن درمان هریما کردستانی چاوی اگر تو کورتی برسوان بدید راستي بو في كورونا فيروس چهار تشتت هين يعني يدقشتينا جرا ايكي تهالي كاري نساخي بكي بأكسجيني او آميرات تنفسي او ايك دويب كار اينان درمان دجي فيروسي او دو سيب كار اينان درمان دجي كيم كرنا هيزا سيستمي برگيري او سي و چاره كار اينان درمان دجي تخثرات آن جلطاتا او ویروسی هنه حتی نوکه چه درمان صد کارته کرنه سروی ناکن او ویروسی هنه ویروسی که مراوغه ویروسی که کشکه بله بو واکسینه از گلکی گجبینم کوچید بتن او واکسینه ها
الدماهیکا 2020 در کبت بتایبت واکسینا اول سرطه نشول کرن الجامعة اكسفورد يدهشت يا ترايلا دوي وترايلا سيدا اما نزيكترين واكسينا وقالك دولات اوروبي وامريكا بمليارات دينار يستثمار كرين بدي شركة دا الاكسفورد يعني ازقش بينهم دماهيكا ديسمبر افاكسين ودر كبت وافاكسينا وبلافت الجلوبالي محمي عالمي نزيكي نيفا سال 2021 پلازما تشتکی هاریکاره نبو همی کسکاتی تبکار اینان بو رجکا که وان کسا اوید سیستمی ریتوان ید برگری زور لاواز وقتی چند حالت حریجل دست بکه در خلال 24 ساعت حتی 48 ساعتا تو وی پلازمه بدیه دابچک سیستمی وان یه برگری پیز بکد و همه دراسات ها دیار کرد او پلازما هنه بس رجا مرنيل وان كسا كيمت كت اما يونيفرسالي يعني چه دراسات لينا كو بيجتن اب بلازما هاد بيت كار كرني الحمي نخوشيا وحمي نساخا بله شو هي فيديو داري انا وقال لك شبيني هي كو وقت قلت يعني اف يك بيك انينو دما كنيزيك دا فاكسين بله برسيار دفردا اوا كو هناك بحث ويك هناك بگمان ويدر بالي دا بحث ويك كن كورنجا اگر واکسینک پیدا ببه او واکسینک کار جنکه یعنی افقاس لیکولین و او چه ببن پشت او کار جنکه و دمه و کاراساتک ببه هر حال دکتور ادهم یعنی از خازم لسر روجاوا بکم تو خود خلک کوبانی جی یعنی روجاوای ام بيجن عالی هرم باکور روجلات سوریه کو خلکی و داره به ناوی روجاوا ده ناسیم یعنی لو داره کیسن کرونا یکمن دوید گرینی چه وان نه یعنی ام بيجن او پیوان تند لجام وانجی وک هر هرم کدنن چما کیسن وان کامل گور خوندرانته مقصد دسبك ماغو يعني بايفد غري غور او حكومات لوي عالي اللي دولته او حكومات او ملات جو الي كارب بحكوماتها وكيس فيروس كورونا كيمتر يعني مثلا نهال كردستان لهرم كردستان باشور دسبك او فيروس وقت سكنه يعني بلكي انفورماسيون الجم دكتور هي يعني حفته بلكي يكو ضد بيت كتن جبرش انا تقريبا حفتاكي او كورس او حضانه فيروس تدي 14 روجن كردستان 15 روجان نهشتن كاس دركه و دربا لهولير والسليمانيه والزاقو والدريدين بشتي جو حكومات السست او نسبه فيروس زياده بود يرو كردستان روجاوا جادي جي بورانجيه ابين ملت الي كاربو بو حكوماتها ودريرا او كسر ودر كرا جبر ويجي فيروس كورونا كيم تربو ايد ديان او سينور اخوا بوا دولته يعني الكلاك اخوا بتركي را سينور اخوا هات قرتن ب كردستان باشورا سينور اخوا قرتن حتى بيلا ريجيم نقبه قوانجي قرتن معناه خو كس نچو نهات و فيروس كورونا فيروسنا بنچو نهات كس فيروس كورونا ناكبه يعني وقت دكتور قوتيجي يعني ويد به كونتاكت قاوه هبه بيت كبه ادين فايك السبب هانا جو باوانا حبكي فيروس كورونا كيمترو يعني وسببك الرئيسيه وعلاج الجم كسيجي تنا حتى شيرو يعني او كردستان باشور اليكاري بوارا كرن او شاربين جهاز التنفس الاصطناعي شاندن قامشلو مالوار آواز حتی وان گلی خوش به و دوی دما عالم ویروس کرونا اوجی به حاجت و جهازان ل برای روز آوای کردستان او کردستان سوری جبیرا نکرن جوارا آلی کاربون و جهاز تنفس اصطناعی شاندن جبو او نقاشی هانا گلی گران کتب کرم کبله بله سپاسیا و هندو رزدارانش دیگه براستی هم دیگه داویه دما برنامه خواه دکتور ادهم باشو دکتور زارو کانت ترکی مرابویو دکتور هشام یوسف پروفیسور زانینگاه زاخو تجاری ما کردستان عراقی به مرابوی گلک سپاس جبو دما و سپاس خوش بینر هجال فرام دیگه داویه دما برنامه میوانو مجاربه هفته تجاربه از صالح دمیجر خاطره و خوشوات خازم و بمینن دناف خیر و خوشید